Uyu munsi ntago tugiye kuvuga amakuru asanzwe, tugiye kwinjira mu nzu y'ibitabo by'amateka, twambuka imipaka y'igihe, dusubira inyuma mu kinyejana cya 19. Mbere y'uko isi ihinduka ishyamba ry'ibyuma n'ikoranabuhanga, hagati muri Afurika hari ahantu habiri hasaga n'ijuru rito, u Rwanda n'u Burundi. Ibihugu ntibyari ibihugu bisanzwe, byari ingoma zishikamye. Mu Rwanda umwami yari Imana y'u Rwanda, mu Burundi ho akaba umwami w'ingoma. Nyamara mu mwaka w'1884 i Berlin mu Budage, abagabo b'abazungu bafashe ikaramu basiga amaraso ku ikarita ya Afurika batatubajije, banzuye ko u Rwanda n'u Burundi biba igice cy'Ubudage, Germany East Africa. Ngaho urugendo rw'agahinda n'ubumwe bw'agahato rwatangiriye. Umuzungu wa mbere winjiye mu Rwanda yari Count von Gonson mu mwaka w'1894. Ageze icyanika mu Rwanda yatunguwe n'uburyo igihugu cyari gishyize hamwe. Mu Burundi Abadage bahuye n'akazi gakomeye kuko umwami Mwesi Gisabo yanze kubapfukamira. Abadage baje bashaka ubukire ariko bashaka n'ubutegetsi. Batangiye kubaka ibigo Ishangi, Igisenyi na Usumbura. Icyo gihe Rwanda Urundi yari nk'intara imwe mu zindi z'Abadage muri Afurika y'Iburasirazuba. Ariko mu mwaka w'1914 intambara ya mbere y'isi ya Rose, Abadage batsinzwe n'Ababiligi bari baturutse muri Kongo. Mu mwaka w'1916 Ababiligi binjiye i Kigali n'i Bujumbura nk'abami bashya. Igihe cy'Ababiligi nicyo cyashimangiye izina Rwanda Urundi. Mu mwaka w'1923 umuryango w'ibihugu SDN wahaye Ababiligi ubutaka nka mandate. Hano niho politiki y'ubugome yatangiriye. Ababiligi banzuye ko u Rwanda n'u Burundi bigomba kuyoborerwa hamwe, umurwa mukuru uba Usumbura. Kuri ubu ni mu Bujumbura. Nicyo gihe batangije shiku cyangwa se akazi k'agahato. Umunyarwanda n'umurundi bahatiwe guhinga ikawa, guca amashyamba no kubaka imihanda ku ngufu. Abagabo bakubitwaga ibiboko imbere y'imiryango yabo. Rwanda Urundi yabaye nk'ishuri ry'agahinda. Icyo gihe Ababiligi bazanye idini rya Gatolika, amashuri atangira kwigisha abana bacu gusoma no kwandika mu rurimi rwamamaje ubukoroni. Mu mwaka w'1932 habayeho ikintu cyashenye ubumwe bw'Abanyarwanda n'Abarundi. Ababiligi bazanye indangamuntu zishingiye ku moko, banditsemo Hutu, Tutsi na Twa. Ibi byabaye nka rwa ruzitiro ruri hagati y'abavandimwe. Muri Rwanda Urundi yose Abatutsi bahawe amahirwe yo kwiga no gutegeka, mu gihe Abahutu n'Abatwa bahezwaga. Iri tandukaniro ryamaze imyaka irenga 30 rirera inzangano mu mitima y'abaturage. Nyamara mu gihe cy'izuba rishinguye mu mashuri nka Groupe Scolaire d'Astride mu Butare, abana b'Abarundi n'Abanyarwanda basangiraga amashuri amwe bakura bazi ko ari imanga. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umuyaga w'ubwigenge watangiye guhuha muri Afurika. Mu Rwanda hatangiye imvururu hagati y'amashyaka UNL Parimehutu. Rundi hatangiye ishyaka rya Uprona ryayoborwaga n'igikomangoma Louis Rwagasore. Rwagasore yari umugabo ufite intego, yifuzaga ko u Rwanda n'u Burundi byigenga nk'igihugu kimwe cyangwa se federasiyo. Ariko Ababiligi baramutinyaga. Mu mwaka w'1959 mu Rwanda habaye impinduramatwara y'impeshyi. Ubwami buravunika, abantu batangira guhunga. Mu mwaka w'1961 Rwagasore yarishwe, banga wa mutaka upfumutse, amazi agatangira kumeneka mu nzu. Icyizere cy'ubumwe bw'Abanyarwanda n'Abarundi cyari gitangiye kuyoyoka. Tariki ya 2 Nyakanga mu mwaka w'1962 isi yose yitegereje igitangaza. Rwanda Urundi yari yarigeze kuba igihugu kimwe mu ntekerezo z'abakoloni, yageze ku iherezo. U Rwanda rwafashe inzira ya Repubulika, ruzamura ibendera ryayo. Uburundi bufata inzira y'ubwami, ruzamura iryabwo. Imipaka yarashushanyijwe, akanyaru kabaye urubibi, urusizi ruba Urundi. Imiryango yari ituye ku mipaka yarashwanyaguwe. Izina Rwanda Urundi ryasigaye mu bitabo bishaje, ariko imitima y'abaturage yakomeje kuba imwe. Amateka y'ubukoloni yashoboye gutandukanya imipaka, ariko ntiyashoboye gutandukanya amaraso n'umuco. Uru ni rwo rugendo rwa Rwanda Urundi. Izina ryavukiye mu masezerano y'abazungu, ririra mu kaga k'ikiboko, shwanyukira mu nkubiri y'ubwigenge. Iyi si inkuru gusa n'ubuzima bwacu, ni amaraso n'ibyuya by'abakurambere bacu. Reka aya mateka atubera urumuri rwo kubaka Afurika itarangwa n'imipaka y'inzangano, ahubwo irangwa n'ubumwe bw'abana bayo. Ngushimiye ko wakurikiye Kivu Waves Radio. Mushishikaje no kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyacu ku mateka ya Rwanda Urundi. Kugera mu Rwanda habaye amarorerwa yabaye muri 1994.
njye ndi Hoziyana Benga alias Kusanov. Iyi ni Kivu Waves Radio. Iyi ni inkuru twandikiwe na Nyangezi Felix. Ndabashimiye cyane.